Rekao mi da sam ja običan kreten. On meni da kaže da sam ja običan kreten. Meni da kaže da sam običan kreten, ja koji hoću da razvijem osjećanje za Evropsku uniju među ove geže seljake. Da sam ja običan kreten, a ja razvijam osjećanje. Ja ne mogu da budem običan kreten, ja mogu da budem kreten u razvitku. Ja neću da izdam svoju državu. Čovjek koji je u stanju danas da izda svoju državu, taj je u stanju sutra da prevari ženu, da ti razbije naočare. Pa neću da se raspojavam sa te kretenje običan. Ja običan kreten. Podvuci ovo, počni sa veliko slovo, piši na ruke Evropskoj uniji. Od moje ime prezime a piše u diktat Alabić Panta. Alabić Panta, to si ti, napišeš, podvučiš i počni sa veliko slovo. I nemoj da razglađaš, vidiš da ovo će da se izbaci ovdje. I sebi možda se počne, jel? Dobra moja poštena i prepoštena Evropska unija. Evo nađo vremena da ti se javim, jer osjećam da ova naša stvar neće da giba, kako valja, ako ja lično ne postanem predsjednik Srbije. Pazi, ja naglašavam ja lično. Zašto unio? Zato što je moja ličnost krađena. Krađena i prekrađena. I sad se u Skupštinu pojavi čovjek koji kaže, evo, zato što mi je ukrađen, ali odluci ovo. Ali kaže, neću da se rasplinjavam. Unio. Ne namećem se ja da budem predsjednik zbog sebe. Ja se namećem zbog tebe, Unija. Jer osjećam da ako dođe neki drugi umjesto mene da bude predsjednik, da taj drugi neće da ume tako tebi, Unio, da podiđe. Tako, Unio, da ti ugađa i da ti se umijava ovako kako bi umoj ja kada bi došao za predsjednika Srbije. Ja sad da ne ispadne da ja olajavam ove što su na vlasti, ali vidim da ti idu na živcu. Pa osjećam, dosadno, ne razmišljaju domaćinski. Oni ne razmišljaju da će, kad se uvati za nešto, evo sad se uvatili za ovo Kosovo ko čičak za jaje. Te manastiri, te groblja, te ovo, te ono, šta groblja? Ne razmišlja se domaćinski. Na primjer, na prv ili stavi gledač. Na prv. Moj komšija, budite tu blizu, čovjek domaćinski razmišlja. Njegov deda saranjen u njegovu njivu, tu poginuo onaj prvi rat tamo, i saranjen u njivu, tu pored kuću njiva, tako zoveš. Čovjek ima problemi sa onaj grobić. Te ne može da povori njivu, obilazi sa onaj grobić, obilazi s traktor. Druga stvar, ne može da proda njivu sa onaj grobić, ne može biti sad vedeni koske da prodaju njivu, može da bude olajavanje u selu. Treća stvar, na svake zadušnice ima izdatak. Te sveća, te žito, te ovo, te ono.
A šta se događa? Iz Austriju dolaze Švabe da pokupe koske od izginulih Švaba u onaj rat, onaj prvi rat, i poginuje ovaj deda njegov. Ko pokaže di su švabske koske, dobije pare, odmah dobije pare na ruke, Švabe je to, I šta se događa kad se razmišlja domaćinski? Ovaj domaćin se doseti. Zove Švabe, pokaže na dedin grobin. Ovi Švabe pokupe dedine koske, odnesu mi se za Švaba. Razumeš, prva stvar. Dobio je pare od Švabe. Prva stvar. Druga stvar. Ne mora sa onaj traktor obilazi oko grobnića. Treća stvar. Može da proda njivu. Nema više dedine koske, nema olajavanje u selo. I četvrta stvar, nema izdatak za zadušnice, za sveće, za ovo, za ovo. Ali tako je kad se razmišlja domaćinski. Kad se razmišlja domaćinski. Podvodci. Na dužnost unio ne mogu da stupim odmah zbog slikanja. Jer je izgled oštećen sa osmuđenjem brkova i čude. Ja inače unio na slike, ja ispadam ko šećer. Od vanilu dodaju. A sad na dužnost ne mogu da stupim odmah jer mi je došlo do osmuđenja brkova i ćugu. Ako predsjednik, ja moram da se slikam. A zašto je došlo do osmuđenja brkova i ćugu? Nije zbog mene unio, nego zbog tebe. Zbog tebe jer sam teo da među ove djeđe, ove seljake, uvedem evropske standarde kod otvaranja. Jer kako se otvara u Evropsku uniju? Kako se otvara? Samo se udari vatromet. Vatromet i mali krkanjac. Mali krkanjac na čačkalici. Najmanja, jedina i najveća alatka je za krkanjac čačkalica. Niko kod nas najmanja alatka je ražan. I kad sam ja teo da među ove keđe, ove seljake, uvedem te evropske standarde kod otvaranja pomoću vatromet i kad sam donao svoje rođene raketle za ispaljivanje i uvođenje naroda u evropske standarde, neki zlikovac je ubacio u moj sanuk za raketle, da on šibicu, da on pikvac, ne znam, iz pakosti, neki protivnik evropskih skretanja. Neki protivnik evropskih skretanja i euroseptik. On je ubacio pikavac i šibicu, koja nasta, došlo je do eksplozije, te je došlo do osmuđenja moje brkove i moje čube. I srećom da mi je bila malo samo osmuđena ova ruka kojom pišem, a srećom je Alabić Fanta osmuđen po glavu. Tako da on sada može da piše. On sada može da piše, jer mu nije ruka osmuđena, jeste malo osmuđena, da ne bude olajavanje, da ja ne umem da pišem i da sam nepismen. Ja, dopiši ovo, iako sam nepismen, meni to ne smeta da budem predsjednik Srbije.